Mau petean? Nggih. Engken. Mau petean 1 sampai 4 uning. Tahu bisa saya. Bisa saya Damagong bahasa Indonesia. Nah, uning engken. Uning. Uning. Oh, ya uning. Coba mau petean jero. 1. 1. 2. Cacaan jahe kan. Yeay, marah suat memanicure. 2. 2. Bagenden. 3. 3. 4. Oh, pelih yang tiang nih kau jero. Ade pelih. Yang tiang nak len ketean tiang. Engken. Besi. 2. 4. Iya. Lu nih ja. Cing lawan jero. Engken. Karena satu tujuan saya untuk mencari jeronya. 2 hati akan menjadi 1. Terus 4 kaki kita melangkah maju ke depan untuk menjalaninya. Kenapa tidak ada angka 3 di sana? engken ada. Uning jero. Saya makan yang benar. Karena angka 3 itu Ciujang main. Karena yang ketiga itu akan menjadi hancur jero. Di dalam hubungan kita ada orang ketiga akan menjadi hancur. Gitu loh jero. Beli, jangankan orang ketiga, kita jadi berdua aja tidak mungkin itu. Kenapa tidak? Beli. Sandal aja berpasangan. Kenapa kita tidak? Beli, sadar diri beli. Sadar diri. Sadar mensejero kengken nih. Beli lah meko. Meko. Woi liu. Nah, coba suluh ibang beliau. Suluh kengken. Nya mas saya goban di buan tiang. Nya tiang bagus. Jero jeget. Kengken. Adi pieng mon. Yang sudah dilanjon ya. Bos makalo. Kengken. Tujuan Raga ngerayu tuh nyak kencing. Nyak Si sing. bos liu basa basi cang bang. Nah yang ci mulan uang muna ci nih. Tangkap na. Weh, karo raja mudo kan ci. Gak. 6 lagi. Yang do aja 2 penyu pesunya. Hai. Nen malu. Di jaya tiang kuang ngatur segahan nah. Dijo ko nila. Kengken. Dijo ko nila kuang matos segala na sino. Nih unan nih jauh dan bangun nen. Bo bangun? Apa bangun? Bo bangun sih. Apa Duduk itu naik. Unen cang bo bangun. Cicak. Ngengae kenci. Hai gak. Bang Pok. Hei, Ngawak kan bangkok. sangsot ka bungut sini. Man, sih. Weh, Pak Gendut. Woi. Pak gendut. Ngawak kan nage bangkok. Nih. Iya. Kengken. Ulas nih. Adi iya bisa nagih lah. Sing gitu carane. Yen mau nak lo kene, Oh. bede idong nih. Udah hitung lagi kan? Bede idong nih. Kali lu njuk nasi. Iya. Jok. Nih baru cang demen nih. Nih kene. Jok. Satu kene cang demen nih. Jok. Nih mau ini nak. Jok. Woi bakat cang luar. Weh, beli. Sekan Ya, jijak. macam-macam kan beli lagi ngajak tiang. Oh sampai nyonyok aku nafsu. Beli tadi saya nggak tahu jangan lo beli. Ler, belenjong ler. Cibula bokok. Ler, jok sekanan. Ajo nane. Udah pinjam enggak? Main. Oh, woi, jet mau tidur aneh. Woi, marot jet kan dah. Weh, ada tadi. Tolong dia beli. Aduh, weh sumpah yang kelas
buang sejane. Yang nang ragi pun abdi. Apa lagi? Cenang kedudi gejit kita aja. Cak kita. Ben mani ganti Rajo lah. Duh, cek engke nih. Sama AA aja yuk. Enggak mau sama A sama yuk. Ya kalau pakai. Gus temannya Gus. Apa? Dia temannya deh. Sehingga kita beliin deman, masalah deman dong deman kita. Lah adanya rame ada nak. Sing itu deh, beli makekeng kanti. Musuang 1, 2, 4 beli nih. 3 nih Jo. Ya karena 3 itu akan hancur. Yang masih kau ngejok, sing man ngejok. Mudo sing man. Gue nyangkol man. Dong, coba anci Jo. Orang ngejok sangkol sih di dia. Tahu Anci? Enggak. Aduh, mengganggu kan. Tahu Anci? Ken. Kan misi peran nyangkol nih. Kurang cang WA cang malu. Ken. Kalau misi nyangkol mani tadi gitu ya. Emang kayak lah deh. Jangan malu. Yang musot kurang timpal kayak lah deh. Sudah wangi kita. Cemburunya. Serem nih. Jadi caranya lah. Pak De kan demen nih. Ya kalian anehnya. Kita harus memberikan kesempatan kepada. Yang nego di belakang. Nah, beli sing jo sing duri lah ku. Weh, ngana gede dah mengganggu. Kaplun nane. Ngale. Bos oper nebuk nalu kene Sing sih. kan kesempatan Aja cepok kangwangan man cepok kan. di sisi nah. Ada di sisi. Kagak ke sisi di tengah musuh angah. Maksud sih kayak gitu. Mandi. Yang mumpung sepi. Lah rago ati diki rago ngelah pepina. Nado nak kati nepukan yang Nya nak nepuk kene, bet-bet kene, sengaja nak nepuk. ibat-ibat lah kan. Kemudian Ya apa itu? apaan itu? Apaan itu? Ya kemudiannya benar nih. Nak mana jak nak lu. Oh dadi lah aku ini mumpung sepi sih gitu. Wih. Cekek saja nih. Nada aja menjero-jero nak beli kan kita segera jangan. In mone ke jegek nih. Nah adi katanya nada adi nih. Dan tiang beli. Hah? Dan tiangan lah Mekarsari. Lo Mekarsari, Kari Bajang. Bajang. Pih adi tua jenangnya. Iya. Nah itu Pak Mi. Aput deh. Iya. Onen man ngudiang ngajak nagih subot metes. Ngaduh beli. Bajang tiang metegel bener beli. Oh bobo ayahan memedek gitu. Ah. Najak kangwang mumpung ada aja di sini sih gitu. Ngajak dini jak beli sih gitu. Man beli sirah dan beli yang. Beli made kumudo. Ada kemuda. Oh. Man beli. Iya tuh beli. Pesul lelasan poleng tuh biar. Igo itu tiang. Awak sih gede jak tetap ngena. Hei. Weh apa-apa. Ija Ceramah ini ragu pedaduan sih demen nanti jak cara jani nih. Ya langsung metunan kan. Betungan itu. Oh, ini nak demen. Ya sing. Ya, ya lagu nyalaan demen sih gitu. Enak lagu bareng-bareng ini. Oh, beli. Itu lagu nih, mumpung sama. Sayang, beli. Cara sondesip tepojangnya mah jangan. Kayaknya dong, kan cuma beli di tengah dengok. Ya, nak kengken ya sing ragu. Iya, aku kan kan beli. Jak besul jangan-jangan tiang. Anyang-anyang kati. Yen kati anyang-anyangan. Lan Lan ya tiang. anyung-anyungan. Enjani monit teh kejegegani dewo nih. Yen sing teh beli man mayasan ada buku sekar tidur di pangsida dia beli nyumpang.
kuang kadirasa jegegi dewa dedi. Terus pun api mungkin. Jani beli kelmayasan adi pangmanja beli nyumpang. Apa ya sangat? Bener. Kan bener yang nggak ada beli, yang nggak ada beli. Dengan ding aja. Yang nggak ada payas dia. Adi ayu jalan ke jani mepaya. Ulian tepuk tangan. Usap jak gending tadi. Aduh. Ini mau beli baslion ngalit gaye, sap nanti. Adi ayu jagek lemu semitane nyunyur manis raga lemu magoleran peliane kaditatit. Apanya lah dia tadi? Tadi tatet kok nih. Apaan dewa? Penyingak tiang. Kengkeng caranya? Pangyak di tengah-tengah. Adi nelek mata deh. Mana udah beli di tengah-tengah engken? Engken caranya? Galong ya galong aku mau pulang karya ikut tutup petitis garuda mungku sekasem polanginnya lagi sekasem polanginnya lagi sandat tumang angin susut inga sadenayo beliat nekat ditatit ayo beli galung ya galung agung ma pulang karya ikut tutup petitis garuda mungku sekasem polanginnya lagi sekasem polanginnya lagi sandat tumang angin susut Duh dewa ratu. diangi dewa nengkle jog dari barong landung dan ini dari barong landung dari di apa nih barong geni jog lu ngejok kedang mune di jog apa nih? Weh. Adi ado apa dan tingkah jak pangi tu kau. Lemo sekan lemo tak dia mone. Mula keto ngale bibet jak dua batu. Kau ramai. Terus? Jani made keke kena made ini. Dia sekan-sekan depan tu. Sekan di marot yang man barang-barang dini beli. Udah. Hah? Baru udah. Barang-barang tiang dini. Iyan begitu. Sekan-sekan kena made ini. Bedik satu ni. Bar. Bar Pasai ngajo. Pasai ngajo. Ya jadi jalan-jalan ni. Lain. Betul beli. Aduh. Ini keke ni. Ini sekalo beli. Ini dia masuk je ngejak oh. Kowe rugi cang memulon oh. Banyak. Made yang mau tunang dong isi kelapa kelebuk ini. Wayan banyak lah. Wayah main deh wayah. Main apa wayah? Itu banyak. Wayah helikopter lah tangan made. Kenapa orang tiang masih nyelan gitu-gitu beli? Mau dikegel. Bibi, aduh celeng beli. Bibi. Ini celeng. Hei, celeng meyek kan itu. Matagan dia jak dua tu boleh tu celeng sampai tu. Ni dia menyahan ni. Oh ni. Oh papa batis ya Pak Ji. Apa bapak? Oh tampak. Tampak bapak batis. Boleh si gajah tu. Gajah apa? Kalian si kebun binatang. Tu si gajah. Ada celeng. Mi Dia tawang aja bapa duko ni bi. Dok mesti ngadu-ngadu
Bapak duko bendo, apa nak lo dah lu Bisa kan nih? Gengnya ada, gengnya ada. Gengnya sudah menang. Onen mah kenal kan nih. Bongsa pada nih, udah jalan-jalan nih. Sing tawa kepidan nih dewek ngerakso nih abian. Nenek jadi gini. Bang mejalan dengah beli. Man kenceng kena beli ini Jani. Aret beli jauh. Beli. Oh. Aret nih makutang, kira marah. Coba Aret. Nah, bang mejalan kena pasai. Jani paling melacak matiang Cak upah. matiang, Bli. Bang sape yo. Bang sape. Nah. Jangan. Babli. Weh Bli. Kudian nih Jani bangke nih. Bang. Abian-abianonya. Benyah. Weh. Sipit apa ngudiang ngajak dulu nih? Bapak ulen tuni, bingung nenek nang bebenyah abiane. Ne toleh ne dek. Cek bener marah teko pe cek. Adi bangko beceleng Mati nyaman sih lah. Bapak, sing nadi gitu, Po. Tidak boleh membunuh binatang. Kriminal memuduh sesama, Po. Sesama kengken maksud Cina itu. Sesama engken. Sing. Ini kan nyaman sih mati ang sih. Sing, Po, sing. Gini. Oh. Bang sing engalang teko ane ngelak. Jani cek jemak bangken ubuan ini entong kamu keduka deh. Di keduka den. Cek entong Sing keduka cemar deh. ya duka deh po. Ada deng ngeramang cemar deng ngeramang apa buin. Bang engalang kedas abian baboy kita Saja masih deh. nentek kene ane supo usak ane sing idang tanurin buin cek entong kamu keduka deh. Pengal kedas. Iya begitu. Itu ya orang jak bapo mi jalanan mi. Lan uapen bapa malu. Tulungin bapo Jani. Nah. Jangan entong keduka deh. Nenek mana? Tuh, bangken kene. Ah, tuh, entong. Nih, kan kuri nih. Entong ah. Kelang. Nah, kedasan. Lan. Bapo ngandos ini. Bapak ini. Oh. Bang Tawang. Kada nak ngarit bakal lo do sama tunangan ini. Ayo, nenek nak ke barang. Kewa baru aja. Ya dumenen apa nak wani minta Pak. Bang, apa? Iya lah kena orang nak ngabu upan nih. Lu udah mau. Bi. Aduh upan jangan mati nih. Cengkeh apa bubuan ini ada bisa kene. Ih, lanjut di dukane. Mi gede Pak Muro, Pak. Nyengelagaene. Wah. Wah, Gendut. Gendut nenek lagai itu. 5-6 si keteh tinggal aja, Pak. Wah, saja
Dong Apa? Dong apa? cai ngajak lu ne jelema telung oton nih ngelagae. Nyet lo ngoton. Pak Gendut naik kuda, yang berdua not. Kasih lo ngoton nih. Sangkala bener ngeraos ngajak natua mejujuk dah bener. Dia nyongkok gitu. Coba mau jujur nih bakti. Lihat dia lihat nak dua dan dadal terus. Naik kikil. Jadi kene nah. Encan. Yen mula bener ngelah hubuan-hubuane bangsa palan wake nyalanen gedeg basang. Betul. Mai sambung kancot ke. Tahu je nyambung kanjut, nyambung nas. Lawan. Cekan lagi. Lawan. Kita Pak, lawan kita Pak. Lawan, matiang. Ada yang cinta. Ampun Pak. Jok nenek, jok. Kemudian sening gua kegesuan ngajak burung. Woi. Apa? Jangan nih. Memang lu menganci di jomeng pun. Abio nyang goblok. Yang sudah ada nih tuh. Kesuan nang waktu wake. Buana kami mati. Apa? Padam sama ubuane. Ya. Nyen ngelagae nih. Ada ngelagaye. Nika berak nih. Ada pelang berak niki. Kemudian Onyang walong wake mati. Tuh naik gendut, total ngelagaye nih kau. Gendut nih kau. Nyen ngelagae. Tahu Pak Gendut naik kuda tua tuh. Tiang jo cekek buang tiang ah. Matian sih niki, ha? Ya apa dong? Ye niki amun. Shit. Weh! Nah. Gendut. Cai telah moti dong tuo celah kocok kong cai ai. Nah. Kijap. Plak ciplak bumut nih. Basang gede, Aw. nyonyo gede. Nah, saya mau BH misi. Kewalo cak Iya, cimo. dia BH malu di pameran. Kemudian matiang cai walong wake. Nah, petang ya bumut eh. Bunyi. Ada Yang dulu. cai bani ngomatiang walong wake. Saat mako cai nantang bayo, nantang yo iberto. Badingah cito. Seng cinglah otak, weh jelemo tuo seng lah cai ai. Badingah cito gendut. Sing lawan Kak Gendut. Terus siap metatu di bawah no? Oh, Tekol gini. nah uyut udah nih. Kemudian bapak nih gini siap. Nah, Tuh nih anak galak bapak nih kengkeng cara singo. Cek bapak. Nih jani suaginan bapak nih obat abet teken makale bertong. Pih dewa raduk. Cek tekol bapak nih kengkeng cara siap metatu di bawah. nah siap beledar kene. Cian basang bapone ut tuh. Suan tadi. Ba. Bos wajib mau
Hah? Jani wake kal pedeh, jongi banyi. Yenyi bapak ngajak nak pedeh beleng nasnya. Ada. Kedo pedeh nih. Hijau dan apa dia beleng. Woi. Makale lontong cai woi. Bertong. Ketang gendut nemu ketau sebisa. Bertong. Bertong. Lontong. Ayah jangan sini dulu. Pak. Lontong. Pak. Oh, net. Yo, kan ada bersama. Cuma Apa? wah. Si hujan itu loh. Woi. Hei. Bertong cai. Kengken. Sing boleh jet wake ni ngehang. Jet. Kupeng. Bahana cai mirip ken kebiasaan cai bani mai ke bater. Hah? Kengken. Boleh wake pedeh. Nang tegarang toleh. Benyah abian wake. Kudang tiban wake. Ngelesan ni abian kanti berat kene wake. Kene nak berat. Berat mencedut. Siap dibawa ke tekolen. Wah. Tekolen. Hah? Banal cai bani mai ke bater. Woi, pentingkan si Mumunyi mati puluhan si Kani. Si Cie. Ayo. Dah saya ngapa kadut. Ayo. Bang. Nyangket. Cila macam ni ditung-tung. Saya nyangket ni mau. Kada pengantung kan? Hei. Nen malu bertong. Sekonen cai bani mai. Tur nitik tangkah nguyut ne. I bapa dukuh uli bater. Nang toleh malu. Peleh wake. Kene bikas. Ubuan cai. Kewalo kene. Yen ubuan raosang mulai ya sengelah pengeletika. Mirip ubuan nene bikas ni cai ngapo aja makejang. Apa satu angcin mirip sing beleh kuping wake ni ngahang gitu. Hei! Nah, kengken. Kau tang. Uron wake ngalih amah mati angci gitu. Dong kepeng kuping Cina. Peng kupeng dia betul. Boburon wake ngelah kane madan duwi pramano. Tuah dia membekal Bayu kelawaning sabdo. Tuah dia bisa melaksana kelawaning Memunyi. Dewala peminah dia sengelah. Cai ngelah kane madan teri pramano. Pang bisa cai mepinah. Ngudiang boburon ngalih kamah matiang. Woi, betul. Nang medeken cing raos. Aeng mancing ajo mengupuan cai. Cara paling aoj di kumi. Nang lautang jan ni. Yen mula kita yen buat peminah cai dijog keluwe yang upuan cai dengan wakil ini sorot tubuh di batur. Hei! Ken. Panawang si keluwe kang boburon wake. Bang Cinawang pedas ni. Jadi mekejang tu kepeng kupeng cijang mekejang. Tengah matan je. Ngeltuk suaraan kukule. Ngadakan ciane madan upacarayaknya. Ngelarang ciane madan mecaru. Ada caru. Ada ane madan mecaru ngersiano. Nganggo ciane madan kuluk belambung. Oh, sarwa wawalong atau manggo. Kau tahu anjing. Mecaru ciane madan panca satu. Panca satu. Nganggo ciane madan sarwa siap. Siap. Oh, siap rumput sama warna. Sarwa peburon ane yang cicaru. Itu nyen luweh kang peburon Tahu wake. anjing bawa buruan dari caru saya ngado nak nganggo carukul. Sing ada.
sing ado Mun kedagian kengken mirip saya mirip kedagian nebut Atman beburon wakil. Weh, percong. Mara mondo. Kian jani saya yang benar. Didu, kita kalau ngelarang yanyo gitu. Tuh cai marau besek. Wakil dasau ngidang alis. Apa ni luang tentang saya? Nih made kemudo, dia melajin kasro nang oren ya dek. Apa orang kok? Angon Gitu, gitu. Jak nyampah sajan mula bekal betok. Apa lu nenten apa? Sejeronin tente makejang na mangon di canang apa mangon? Apa mango? Kebang rampi tuntik-tikan nih. Makejang dah di proteko itu. Diktat kalau itu sang sudingeh mukut mapujo. Engken suaran wedan itu nih. Mana kan? Ada toyem, gandam, satem, puspem. Oh, apem. Ayaknya makanya. Oh, iya. Pak. Lo kaden ambu angon gitu. Manisnya. Dia kan berjuang. Ada ingat itu. Bedek, Bapak, bedek. Pak, yang engke nih. Adi premana jaket jantung nih. Pak. Mara mondo ke besebat. Pot. Dah. Engke nih. Ken. Berdong. Kalah apa buron wakil? Engke tuh. Iya dah. Jangan Saya karuan. kata pucat kita saya beli ambu. Hah? Pucat teh mata. Kunyit. Pucat celeng. Maksud cing engke. Berdong. Nang jani ingat nah. Kanti lantas ado sasak merano jani di